الحمد لله رب العالمين أمرنا بالتقوى ووعد من حققها بدخول الجنات العلى وتوعد من خالفها وتركها واتبع الذنوب والمعاصي بتصليته النار التي تتلظى. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. معاشر الإخوة الأحبة، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته بامتثال ما أمر به وباجتناب ما نهى عنه وزجر، فإن ذلك هو طريق النجاة وطريق السعادة وطريق الفلاح. يعيش المسلم سعيدا كريما ناجيا من سخط الله ومن عقابه، ويكون يوم القيامة مع الفائزين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآيات التي وردت بتقوى الله عز وجل في كتابه تزيد على 250 آية، وقد كرر الله تعالى الأمر بالتقوى عدة مرات. لا يكون هذا إلا لأهمية التقوى، لأن التقوى هي المعيار الذي يميز بين الصالح والطالح وبين الكريم والخسي. يقول الله جل في علاه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا من المتقين. en yetti allahu subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniɗo handuɗo e yettede taguɗo nde tagore fow ne'i tagore nden fewji fi mayre. hiɗen qirro ko kanko tun woni Allah reweteɗo, tawa si rewama nafay rewɗo on, si rewaka lorray mo rewali on. o moƴƴi e meɗen, o waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe, o waɗi en julɓe, o waɗi en jeyaɓe e moftanelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. o moƴƴori e meɗen nemaji lintugol andata ittiri majji. hiɗen qirranomo ɗum, hiɗen qirro wonde nelaɗo men o Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah, ko nelaɗo Allah, ko suɓaɗo suuta, giɗo Allah mo o ƴetti weldi, o teddini ɓuri tagore nden fof, o jonnimo ngal nelal o l'islam. diina wonduka e nunɗal, wonduka e peewal, wondukal e yurmede, wonduka e jokkere enɗan, e nafidirgol, e jogodirgol, e yiɗidirangol. hiɗen seedo wonde nulaɗo meɗen sallallahu alaihi wa sallam o yettinno ngal nelal, o laaɓani e reedu, o moƴƴi e meɗen, o waaji en, o tindini, o ekkiti, o elti haa diina kan timmi, si Allah ƴettitimo. yo Allah juula e makko, juula e sahabaɓe makko ɓen fof, juula e hoore kala jokkuɗo diina ka ɓe jokkuno kan Allah tawara kan diina jokkuɗen. Allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, fahin andintinne no fanɗi ƴettowo konngol yeeso yimɓe, woni ko khutba o watta, woni ko conférence o watta, woni ko darsu o watta, no fanɗi ƴettowo konngol ngol haa gaynangol tawa o yewtaali
ɓen ɓe woni e yewtude ɗon wonde yoɓe hul Allah no fanɗi. hiɗe yewtere ɗum ñande wo ñande hulen Allah. mi wasiike hoore am, mi wasiike onon kadi hulen Allah. hulen Allah dey ko ɗum ɗo woni ko nafata kon. ɓay hiɗen yewtere ɗum bembi e kiikiiɗe jemma e ñalorma, gooto kala yo yilto dartana hoore muɗum ko o wona e yewtere ɗo ko tawsihimo wadde ɗum. mo be no mari ko ndaaritta embere kulol Allah ngol e muɗum. wano andirɗen jogiiɓe nawnare tension ɓe mbuy e maɓɓe hare no jogii eɓɓir koye tension koye anndo hoye tension on ko honto fewndi. so no woɓe dartay taw sino toowi ka hino hawri, ka no jolti haa feƴƴiti. ɓayɗen anndi tension sen wattane tension e kulol Allah no nandita ha. tension wona fi neɗɗo on no rawni ma himo ɓawli, ma himo juuti, ma himo raɓɓiɗi, ma himo sewi, ma himo sembi, na ɗum woni tension. tension nangay tu kulol Allah kadi nde wonno yimɓe ɓen wona juutugol ngol ma sembugol ma rawnugol ma kanugol ma e wawgol ni ma wawgol ni, na ɗum ɗon woni ko eɓɓirte kon ande si ono huli Allah ma o hula Allah. innatake e ɓay ono rawni o ko hulɗo Allah ni, yaani mo rawni. innatake ɓay ono juuti ɓe juuti ɓe fof ko hulɓe Allah ni. wiyatake raɓɓuɗo ɓe men. jonno ko honɗum andirta an ya huli Allah. karama koɓɓen no addi e yewtereji buy ɗi eɓɓata e ma e golle maɗen e konnguɗi maɗin e comportement ma on no wawɗa noon hakkude ma e Allah e no wawɗa noon hakkude ma e nulaɗo Allah on e no wawɗa noon hakkude ma e tagore Allah nden no andira ɗon ene ko e hulɓe Allah ɓe jeeɗa kana e hulɓe Allah ɓe jeeɗa. no wowla konnguɗi buy kono konngol ngol cheikhul islam ibnu taymiya wowli ngol no moɓidiri ɗi fof o wi attaqwa huwa fi'lu ma amara Allahu bihi wa tarku ma naha Allahu anhu. o wi tigi tigi ko wiyete kulol Allah ngol ko waɗugol ko Allah yamiri yo waɗe kon, acca ko Allah haɗi kon. joni ndaaru an tun e hoorema ko Allah yamiri ya waɗu ene hiɗa wadde ɗum. ndaaru an hiɗa andi no gasa yimɓe ɓe ganda fima kono an hiɗa andi fi hoorema. neɗɗo surray tun hoore mum kono mo andi ellaji makko ɗi. ene ko Allah haɗi toŋi wota waɗu ko yimɓe woni ɗon ala ɗon hiɗa accude ka ko accirta ko ɓayi ɓe hersata no ɗon ma ɓe hulata ɓen no ɗon. c'est simple. a andanay ɗon hoorema. no woodi wiiɓe andinɓe ko wiyete kulol Allah ngol tigi tigi ngol ɗaɓɓangol ngol Allah filliti ka deftere muɗum ko yata wa nokkeli 250 fi hulgol Allah no wowlaka alqur'an. Allah fillo hunde imma o fillora yamirgol, ma o fillora rerɗingol, ma o fillora e ɓural e teddungal e fodari ko o waɗani ɓen hulɓe Allah ko yata nokkeli 200 e goɗɗum. sikken Allah fijay hara ɗum fof ko sama kala o wiyete Talq ibnu Habibin kanko o wi ko honno wiyete taqwa, wiyete kulol Allah tigi tigi. o wi huwa an ta'mala bi ta'ati llahi ala nurin min allahi tarju thawaba allahi wa an tatruka ma'siyata allahi ala nurin min allahi takhafu min iqabillahi. kanko Talq ibnu Habibin o wi ko wiyete kulol Allah ko ya waɗu ɗoftare Allah nden e hoore annora Allah. annora Allah on ɗon ko fanda ko e hoore gandal ngal Allah okkorma ngal, na hottagol tun, na gollugol e niwre,
ko gollugol e hoore no henti ya andi ko honɗum wonɗa e wadde ko wonɗa e wadde ɗoftare Allah ko ni tigi yamira hara kadi ɗa tanƴini noon Allah yoɓete ya tanƴini joddi Allah ndi o wi acca yeddugol Allah few tawa ko e hoore annore Allah accirɗa ɗum mana muɗum ko accuɗa ɗo yeddugol Allah hiɗa andi jaka ɗum ko yeddugol Allah ko waɗi a janngo ha anduɗa ɗum ɗo Allah no toŋi ɗum ɗo ko yeddugol Allah accira ɗum ɗon sabu hulgol kadi lette Allah ɗen o wi so tawi a wayini haray a jeyama e hulɓe Allah ɓen imamu Dhahabi himo yewti fi kulol Allah ka deftere makko siyaru alami nubala o wi la taqwa illa bi amalin wala amala illa bi tarawwin min al ilmi wal ittiba'i wala yanfa'u dhalika illa bil ikhlas. Allahu akbar, ma ahla hadha al kalam. O wi kanko imamu Dhahabi o wi kulol Allah heɓata ko mukko tawa on tigi gollali ko Allah yamiri mo yo gollu ko sama kala ɗahuli Allah kono a watta ka wi ayo yo dewal Allah waɗe wo an hiɗa ami no wodi goɗɗo ngo ko hilniɗa inna Allah ko min do miɗo huli Allah min o ɓuralan hulde Allah koy fi on yade ka juude juulon acco miɗo taw siko ɓuri mi hulde Allah o wi kulol Allah ala si golle ala be gollana Allah golla ko Allah yamiri ma ko o wi ɗen golle ɗon kadi nafata sina hara ɗe yaadu e hoore gandal e hoore jokkutugol nelaɗo o wi ɗum ɗon fof kadi nafata si Allah laɓɓinanaka idan a gollay golle maɗen taw no mahi e hoore gandal e hoore ɗum hiɗa ñentini nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗon noon hombire wonde hiɗa laɓɓinani Allah ko Allah gooto woni ko waɗanɗa joni ndaaru ko gollugol ngol pointu ɗon taw hiɗa gollude e hoore honɗum wonɗa e gollude e hoore gandal ɗon kadi pointu ihi koye golle ɗen mahiɗe e hoore gandal kono hiya ñentini nelaɗo kadi sallllahu alih wa sallam ɗon kadi pointa ka sakkiti ɗon wonde ɗum ɗo kadi fuu ko fi Allah waɗirɗa woni nayi ɗon an a yalti e a hewti ka ɗaɓɓa ɗon a woni hulɗo Allah no woodi wonɓe e gollude kono ɓe maha e hoore gandal no hotto tu ha mi sikki ɗo ɗum ɗo ɓay miɗo andi ɓe en ɓe en fof no jokki ɗum miɗo andi ɗum ɗo no moƴƴi si tawi a waɗi ha sabakari no moƴƴi si a ɓurni ɗon kan itte sikke no woodi wonɓe rewirde Allah hottagol ɓe maha e hoore gandal few no woodi anduɓe ha gayni sali rewde Allah kadi no woodi anduɓe wonɓe rewde Allah kono ɓe ñentinane laaɗo no jangi ha no mari doctorat bar no mari professorat kono mbeleɗe cheytane faale yiɗugol waɗa ha piijigo ɓe waɗa tawa nelaɗo waɗano few no woodi wonɓe e wadde ɗum ɗon fof hara ko nelaɗo waɗiri noon net ko e hoore gandal no wakkili kadi ha kono ko ne waɗirde ko fi yo yi'e ɓen Allahu akbar min mi yaali sifa ɓen ala koye fewdo ɗon ta ko ɗum woni annuye on subhanallah ɗum ɗo fof ko mere idan kulol Allah ngol si ngol woni e neɗɗo on tawa ko nafay ngol ko yo on tigi gollu ko Allah yamirimo kon dey o gollira ɗum gandal dey o ñentina nelaɗo e ɗum dey o laɓɓinana Allah ɗum ɗon kadi dey o acca ko Allah haɗi kon fes haray o jeyama e hulɓe Allah. Cheikh Islam Ibn Taymiya no addi ɗon nukta labaɗo ko waɗi si tawi yewtirama ni tun neɗɗon hulayne he awa mi feere am boni miɗo andilan wadde goye piiji ɗin komi yamira kon e hoore gandal miɗo ñentini laɗo kadi sallah sallam ko fi Allah kadi miɗo waɗirde kono wonde mi waɗay piiji bonɗi o wi kanko Cheikh Islam Ibn Taymiya o wi ahlu sunnati wal jamaa nde fedde ɗo Allah waɗen e mayre o wi ɓeɗo no yaari wonde kala golle ɗe waɗɗa hulɗa Allah e nder golle ɗen
gollirɗaɗe gandal ñentinɗa nelaɗo e ɗen golle ɗon laɓɓinanɗade Allah Allah jaɓayde hay si a yeddudemo e nokkeli goo. Naam, si tawi sa yeddi Allah cenɗe goo a moƴƴini a rewi Allah cenɗe goo Allah jaɓata haray haaji men boni. ko yewti ɗo ko no nanodiri e o aya innal hasanati yudhibuna sayyi'ati dhalika dhikra lidhakirin. moƴƴi ɗin ɗi yoolora e bonɗi ɗin. si tawi ko bonɗi ɗin yoolata moƴƴi ɗin haray no hulɓini moƴƴi noon Allah dandu en ɗum. idan ngol kulol Allah ɗo ngol ɗo Allah yamiri en o wi ya ayyuha alladhina amanu ttaqullaha haqqa tugatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. hey ko onon yo gomɗinɓe, ko onon yo julɓe, hule Allah no Allah haani hulirde noon ha no tiiɗi. wota on maayu dey si wona ko on julɓe gomɗinɓe hooliɓe Allah. nde o aya ɗo ari sahabaɓe foppu maapi aani jooti huli ɓe wi aya borrama lanni no Allah haani hulirede. hombo wawi hewtugol on daraja ɗon nelaɗo tu enen kan joni en andi naafi meɗen on tumati Allah cippino e aya goo fattaqullaha mastata'tum. hule Allah fodde taaga. si a huli Allah biru ko marɗa feere kon fop doole maɗen hatti telen ɗo on ko a wawata tonin ɗo on. imma ko Allah yamirma kon, Allah yamirima hunde ya waɗu feppodiri mari jogi nawnare. a wiyama Allah wima ya immu daruɗa juula wa qumu lillahi ganitina. a heɓi nawnare tawi wata darade eɓɓata ko few. ɗo hulgol Allah fodde taga si tawi ko ya jooɗo feewa hara ɓahaka juula ko ɗum ɗon wawɗa ko ɗon hatti a wawata feƴƴugol ɗon waɗu berɗum ɗon. ko ɗum waɗi laramen sallah sallam maki ida amartukum bi amri fatu minhu mastata'tum wa ida nahaytukum fantahu. simi yamiri on goɗɗum yon waɗu waɗe ha berutaga mon ka hatti ɗon. on ɗaɓɓiraka tonintaga on taga noon na ya happuɗo taƴaɗo berkunɗo inna ko kunɗo woni taga ngon tawa noon Allah no andi tonin toon kadi noon ko taga ma acca ɗon inna noon mi mara feere dalma kono simi haɗi on accite few ka haɗugol kam wiyaka taga acce komi haɗi on kon fodde taga ɗum ala ko waɗum noon ko tark accugol metta ko metti fi ko waɗugol huwugol ko ɗum woni ko metti fi. idan Allah yamiri en yen hulmo kulol Allah ngol ko ɗum ɗo woni ko dandata. ɗum ɗo dandata lette ɗen lahara. Allah subhanahu wa ta'ala o andini en o humpiti en wonde ko ɓe hulayɓe Allah ka adnaga ko ɓeɗo daɗo ɓen ka lahara. wa yunajji llahu alladhina ttaqaw bimafazatihim la yamassuhum suu wala hum yahzanun. Allah no danda ɓen hulayɓe Allah ko boni kon ko metti kon ko satti kon memata ɓe ñande dargal ɓe sunata ko kadi ko woni sunagol ko yi'ugol ko faala ronka heɓude ko woni heɓugol ko metti ko metteɗen yangol e ɓandu makko ɗum imma lette ma tampere ma nawnare ma sonja ma ɗum yana e ɓeygure on tigi ma yana e jawdi on tigi. o wi ɓeɗo hulɓe Allah noon ñande dargal ɓeɗo ɓe daɗay. o wi en wa in minkum illa wariduha ala hay gooto e moɗon sina rewoyay ka hoore yiite jahannama. fop ko ɗon rewata. annabajo on ko ɗon rewata, nulaɗo on ko ɗon rewata, oɗo e oɗo ko ɗon rewata, bomɓe ɓen, fir'auna en, hamana en, qaruna en, waɓeno ɓen, bandi fof ko ɗon rewata. fop reway ɗon no tabitiri noon e hadisaji selluɗi. Allah waɗay pon ka hoore yiite jahannama. on pon ɗon ko garawol no sewi no ɗewli no weli ko ɗon rewete. wa in minkum illa wariduha. takkorgal ala hay nokku ko be rewe ɗon.
o wi kana ala rabbika hatman maqdiyan ɗum ɗo woni e Allah o farli o tabintinni o ñaawilanni négociation wo ala ka on tigi rewa nokkugo harana ɗo he kono o wi thumma nunajji alladina ttaqaw on tumat noon min danda hulaynoɓe Allah ɓen wonnoɓe ka adna tawi no huuli Allah no renti no wadde ko Allah yamiri kono no Allah yaminiri noon waɗaran fi makko hiɓe renti ɓe acci ko Allah haɗiɓe ko woni koye jama woni ko kamɓe tun woni hiɓe waawi woni hiɓe waawa woni hiɓe teddi woni hiɓe hoyi o wi ɓeɗo min danda ɓe wa nadaru zalimina fiha jithiya min acca toñaynoɓe ɓen bandi on lordaynoɓe ɓen min acca hiɓe jicci ɗon tabiti wonde nela sallllahu alayhi wa sallam o maaki si yimɓe ɓen ari rewoygol ka fasirata ɗon woɓɓe reway ɗon ɓe andata few ko wano ndiyam maƴƴirta ni falaw tawa ɓe yeyino ɓe lando en hewti sirata ka en hewtare min nanno ende sirata no wodi en feƴƴino ko to fewno ko wonɗen ɗa awa ko ɗon en feƴƴi ɗon tun ko hakkon ɗo e ka wonnoɗen ɗa ko hakkon ɗo sirata woni kamɓe andata ɗum few no woodi woɓɓe goo ɓe reway ɗon haray ɓe doga wano puccu wawngu dogude ma wiyen paradowal vewittiwal few no dogitta noon hara goudron na sifa goudron ji ɗimi andi nokkeli goo ka ɗawa untoto e gayɗe hara ko goudron ɗatoro nder ñoƴƴa ha mema tapi on no ngal rewita pew taw hendu ma gaw si ya ɓatti si wifi maɗo ta mbay yanoyde woɓɓe ko noon rewirta hoore ka fasirata woɓɓe ka ashaddi aduwin lirrajuli woɓɓe rewa ɗon wano gorko wawɗo dogude ha champion dogudu no on dogirta noon woɓɓe ko noon kadi rewirta ɗon woɓɓe yahbu habwan woɓɓe koye ruugu ɓe ruugoɓe Allah no waɗi ka yiite toon kalalib liwɗi ko wiyete bonoru kon no wawa dolinwal iɗi sakki ndu wiya nduɗo an habbo bandi kaarijo ko satti o ta memino ɗo ha kaari ara ko on ɗon ko ya reppu mo unamo ɗo koni heɓa rewere ɗon ka indu habbi ɗon ndu habbi ɗon ha ka o hewti o wiya cof o wiya culluy kayite jahannama woɓɓe ko ndu wiya na ya unumo dey ko ya siifumo sirtamo nanga ɗo war ha hewtale siifa ɗo kadi siifa nde mo feƴƴowata mo ila ƴiƴan kono koyo lumboy kono o yiiɗo mo anda ine he ɓeɗo kadi ha ɓe lumbi kono ha o wuli kati idan shahidon a wi summa nunajji alladina ttaqaw min danda hulaynoɓe ɓen idan wonen huloɓe Allah kulol Allah ngol ɓeɗo ɓe sifanike ɓe resimani en ko honɗum woni hulgol Allah ko yontigi gollu ko Allah yamiri ɗum kon e hoore gandal wakkilo ɗen janggen ka diina tawi yondinortum hottagol tawi yondinortum fina tawa awa menen ko kaari en ko menen ko ceerno kaari en ko ɓen men ne'i e juuɗe muɗum meɗen heɗotono ko kaari en wiyata menen ko men ƴiƴan kaari en menen ko men taniraɓe kaari en ɗum ɗon tun gaynata tuppal baba bodata si tawi aynali wakkilo ɗen janggen ha anden tawa ko watten kon hiɗen felliti hi ɗum ɗo ko ni tigi waɗirte ndaare njula ɓen ɗo boy ko njula no ɓurdi noon woɓɓe ko toon woɓɓe ko hakkude woɓɓe ko ley kono kala ndeɗa sooda piihum a anday taw kum piihum ɗo ene e kami fokkiti yeeytugol kun toon taw si yimɓe faalaɓe kunno toon ɗon goo ɗiɗi taw si prix makkun on komi soodi ɗo kon e komi yeeytirta toon kon si tawi mi yeeytoyi ɓuri komi soodi ɗo kon taw si marsay ko be on tigi ndaara be on tigi calcula o kata ko no ɓay fof no soodode ɗo min kadi mi sooday komi soodi o a fof no yeeyde min kadi mi yeeyay yo on to mi soodi mi yeeyi si a soodi tun fii no fof no soodude a yeeyi fii fof no yeeyude a ndaara ala calculali ɓeyna jooɗi o yalti Madina on to woni joni minen min ala yaade toon minen ka balliyeji ga idan diina kan kadi ko anno jangge diina kan anden idan ko ɗum ɗo woni kolol Allah en yamodiri ɗum hiɗen yamirede ɗum nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kala
ka o yewtayno sahaba ɓen ko ɓuri heewde kon ko imma o fuɗɗora ɗum ma o hombira ɗum o innayi hule Allah kori hule Allah yo kori hule Allah si tawino o immini konu kana ida ba'atha sariyatan aw jayshan aw wa amara alayhi amiran awsahu fi khasati nafsihi bi taqwa allahi azza wa jalla thumma awsa ammata man ma'ahu bi taqwa allahi wa ta'ati al amir nela so imminino bataillon so imminino woɓɓe ko yaha waɗoygol guere o waɗay amiru hoore maɓɓe o inna awa ko an laamiɓe an woni chef on awa hey ko oɗo woni hoorejo mon wonnani o noddama sengo o gundomo hey hulu Allah nani hulu Allah nani hulu Allah nani te wonno joni no wawi oɗo so yahi o yaha o fooloya ɓe woni haɓude ɓen si wona o hulu Allah o gasa o bonna o wara rewɓe o wara fayɓe o bonna jawle o lanca o halka o bonna o wara ko faala o wano andi ɗen hande koneli goo bataillon jigo si ɓe ari ɓe fooli ala ko ɓe watta ko inna hulu Allah no wawi si wona hulɗo Allah ɓe wonɓe joni wi'ama ko yoɓe ɗoftomo yoɓe iwtir ɓawa maɓɓe yoɓe jaɓanmo ha o heeɓi ko faala ha yo andi komin lanɗo on ko ɗum goɗɗo yewno o lammi no goɗɗo go on yeeyi o inni he o huɓɓi yite o inni ɓayi komin won lanɗo on fopp naate ka yite ɗo ɓayni mi watta o inni a on yeddi lanɗo on yeddi laamu ngu feere mo boni goɗɗo go andi o inni he la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi tagaɗo ɗoftatake si tawi e ɗoftagol makko ngol yeddugol taguɗo nder ton min watta Allah no haadi men ɗum Allah wi wala tulgu bi aydikum ila tahalukati taw on ƴettu juuɗe mon ukkon e mayde o wi wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima wota on warto dey Allah no yurmini on ay Allah wi men wota men warto a wi yo men warto men watta ko Allah men ɗoftoto idan nelaɗo ma kana oɗo hoorejo hul Allah o moɓa e foppu noon kadi o inna awa hule Allah nani ɗofto ɗon o mo mi waɗi yeeso mon ɗo fanni o yamiral on yeddugol Allah Allah waɗa hulɓe Allah waɗa en ɗoftiɓe Allah أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع آثاره واكتفى yetti Allahu subhanahu wa ta'ala e alhaaliji ɗin fof kanko imo hana yettede o jarne o qirritane woni no weli woni no wuli woni ko newende woni ko sattende woni ko fewndo teddungal woni ko fewndo hoyende woni ko an waawi woni ko an waawa kanko ko o waɗi wo ko ɗum ɓuri moƴƴandema no wawi noon an sikka ko hoddiri e hoore ma kon fewndo ɗon ɗum moƴƴanama Allah ko gañoma ndaari ko defuma kono wallahi Allah ko giɗoma en yettimo heɗen irritanimo moƴƴereji makko ɗin e nemaji makko ɗin yentori yo longin en konnguɗi ɗi o yiɗi o yarlori yettirede jarnire mantire o arsika en kadi wowlugol ɗin konnguɗi yo duumin ɗi nemaji makko e hoore meɗen yo Allah dandu en wonɓe wonde dulluɓe ɓe yettata Allah musidɓe julɓe tedduɓe en wasiyodiri wakkiloɗen huulen Allah mo be yo dartu hakkude mum eɓe halfina ɓen ka ɓeygure ma daari no hulirɗa Allah hakkude ma e ɓeygure ma nden ka huwodirgol moɗon ka haqqeji maɓɓe taw siɗa huli Allah ka haqqeji maɓɓe tawa a bonnata haqqeji maɓɓe ɗi ko Allah wima ya waɗan ɓeygure ma nden konko marɗa feere kon fof yiɗa wadde ko Allah haɗuma wota a tooñu ɓeygure ma nden ene yiɗa huli Allah ya acci ɗum dartoɗen de sabuna wallahi muradi no nder ton ndaren ka golleji meɗen ko Allahu haɗi en kon wota en waɗu e nder golleji men ɗi hiɗen huli Allah ha ɗum kulol Allah ngol no accintinni en ɗum
ka kulol Allah ngol ko hatti ko waɗugol ko Allah yamiri kon kono ka Allah haɗi toon tentini ka ɗaɓɓugol tammaru ndun ɗon on kulol Allah ngol ɗon on no pelɗi ɗon on hay si tawi ɗum yarali toon no woodi woɓɓe sawiɓe ka nder yeeyugol maɓɓe ka soodugol maɓɓe he ɗum ɗo moƴƴa ko ribani koto huru Allah he ko an anda ko Madina ni anna mbuɗi aɗa ɗaɓɓugol awa jooɗo ɗon hay si ko ɗi wajuji mi anda yalta e Madina yahota ka suudu ma nani yaha ka juulirde waɗa toon darsu si tawi en ko wigol ko halme ko dagi ko ɗum wonde adde Madina ɗo an anda ko wonɗa guerde ko yahul Allah e piiji ɗin fof ndara ko Allahu yamiri ma kon etoɗa waɗa foddetaga kono ko Allah haɗuma kon accu hulen Allah darten eɗe dewe men ko wonde nge wadde ko tawsi ɗum no mahi e hoore gandal tawsi ko ni yamiritaɗen yen waɗ ɗum tawsi ɗum no hawrodiri e ko nelaɗo no nelaɗo waɗirno noon ɓay diina kan wona yen sincu kadi kufina koko rewa yani laawol rewangol duuɓi wulure duuɓi temeɗɗe e goɗɗum ngol ɗon laawol ñonkade ngol ɗon metta andutude ngol faytinaki si a seli noon ngol ɗon laawol on gudoron ɗon a goɗɗo wima a ndara ɗo kadi ɗo no rewa ɗo kadi no taƴita andi ɗo kadi no yaawi goy ɗo noon batta teppe ɗuɗa jokkan tum min tamapo na yewtiri ɓawa min komi ta kanje ɗo probléme ala jokkan hino woni yoɓe jokkan iwtiri ɓawan wota hulu tamijo hay fus min yawmal qiyama mi ƴettanima garanti a nata aljanna bal no woodi wiwɓe si neɗɗo iwtiri ɓaawo maɓɓe jokki ko ɓe jokki kon teddiniɓe mawniniɓe hay si on tiri jogani yimɓe honɗum de mbuuɗi million ji mo ñawli oɗa mo ñawli mo détourni oɗa mon mak kamɓe ɓe jogi toon magasin ji baraji layafna ko ɗon ittoyte ene awa ko homɓe wonno e laawol kaari en ko homɓe humino e kaari en honto talibaɓe maɓɓe ɓen awa ɓe fof ɓe arɗo e kala ñawlinoɗo ɓe yo arɗo hino ɗo an ƴettu ko jeelu ñawlinoɗamo ko ha saba kan ƴettuɗo naɓa naɓu han ɗum wona suusigo yimɓe yoɓe suuso Allah ɓe ñama jawle yimɓe ɓe sa yeeti keɗo neɗɗo mo anda hunde human binne hay fof ko wona ko iskin Allahu akbar Allah no hokki ɓe a yeetike mo ñaamu jawle yimɓe ɓe menen probléme ala siɓe sa yoɓali ka aduna ɗo lahara to probléme amen yoɓante fof ko ɗayne noon idan hulen Allah subahanahu wa taala etuɗen janggen faamen diina kan iwtiren ɓaawo nelaɗo sallallah sallam nelaɗo noddi siɓɓe mum ɓen noddi hay yaaye mum noddi bappiraɓe mum noddi hay ɓiɗɗo muɗum Fatima o wi hey ko ono ko on woni gorol angol ko onon woni ƴiiƴan anɗan onon ɗo ko e mom mi iwi oɗo ko e an o iwi o wi golle ko moƴƴi de Safiya yaaye gollane hoore moɗon ko moƴƴi golle ko moƴƴi koko moƴƴi kon naɓata goɗɗo aljanna yeeso Allah so on gollali ko moƴƴi yeeso Allah mi gaynanta on hay hunde mi duncanta on hay fus mi wara feere intervention gaynata o wi Fatima an ko a ɓiɗɗo am wakkilo golla ko moƴƴi de aljanna o ɗaɓɓatmo hoorema kata katanno kusu kusunno gollu eto wakkilo yeeso Allah ta hooloran de mi wawantama hay fus yaahi ɗum ɗo lanni ɓaawo ɗum ɗo goɗɗo enna kaari min mi ƴettanima garanti mi naɓete aljanna wona ɗayne noon wallahu almustaan torki Allah yo Allah waɗe hulɓe Allah mo huuli Allah taw Allah yaafoto bakkatuji makko ɗin ya ayuha alladina amanu in tattaqu llaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadl adim hey ko onon yo julɓe hey ko onon yo gomɗinɓe si on huuli Allah Allah waɗana on ko sendidiranta on hakkunde goonga e fenande kala ka ari jiɓaye Allah holla on ko woni goonga kon hara ko ɗum jokkoto si ɗum feƴƴi wa yukaffir ankum sayi'atikum o yaafano on boneji ko onɗon e wadde kon faljireji ko onɗon e wadde kon wa yaghfir lakum o muñño on kadi fes wallahu dhul fadl adim si on tigi huuli Allah Allah waɗanamo barki e beru wo ko o heɓi o uddanamo arsikaji ɗin
o waɗanamo barki e ko heɓi kon tawa ko heɓi ko nafaymo. walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min alsamai wal ardi walakin kaddabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. si tawi no yimɓe koɗoli ɗin, yimɓe caƴa ɗen hara ɓe gomɗinno no haniri noon, ɓe huuli Allah no haniri noon, Allah men udditinano ɓe barkiji ɗin ka asama on saƴina, arsikaji saƴina, ndiyam waɗaɗan barki fuɗinojan, wona fettayɗan, wona parñitte, wona yolayɗan, wona nduluji. o yaltina kadi ka leydi ko ñamete, ko aawa, ko rema, ko fuufa, tawa yimɓe ɓe ñaamay haa ɓe haara. kono yimɓe ɓen walakin kadabu, kono yimɓe ɓe yeddi. Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. mo huli Allah kala ka ɓittoyi wo Allah waɗnamo ɗon porte sortir kaw yaltira, o heɓay kaw yaltira. ŋanay ha o inna awa ɗo no walan ni c'est fini no ɗo Allah wde awade daɗi ɗo ka sikkano he mbay yetti Allah. wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, o addana mo arsike, o okkora mo arsike kaw sikkirano few, o ɗaɓɓirɗa koto katano no aɗa yangi ka ronki yatude alhamdulillah he no foɗɗike marsude ɗum ɗo ko ɓura ɗen ka adna ga e wonde Allah no wonde e makko. inna allaha ma alladhina ttaqaw walladhina hum muhsinun. Allah no wondi e huloɓe Allah ɓen, no wondi e moƴƴinoɓe ɓen. si Allah wondi e maɗa, ko wondirtama e maɗa ko yurmede makko nden, e ballal makko ngal, e hawrindingol ma e ko hani kon, ko nafete kon ka adna e kalahara, hara haaji on tigi feewi. sakkitode nden sa woni hulɗo Allah a naata e aljanna. innal muttaqina fi jannatin wa uyun. huloɓe Allah ɓen hiɓe ka aljannaji caaɗi no ila no taaroɓe. kono woni ko ɗaɓɓa kon wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. lahara mo Allah mari on ka makko, ɗum ko aljanna on, ɗum ko lil muttaqina, ko huloɓe Allah ɓen. idan hulen Allah, huliren Allah accugol yeddugol mo, huliren Allah waɗugol ko yamiri en kon, fewdo ka o yamiri en ɗon, eno o yamiri en non. huliren Allah ɗoftagol nelaɗo, ñentina nelaɗo, yiɗa nelaɗo, yo piiji ɗin fopp ka dina yo taw ko nelaɗo consulteten taw. haray haaji meɗen feewi, wonen jokkoɓe enɗan, waɗoɓe ko moƴƴi, en torki Allah yo Allah waɗan en ɗum. allahuma adina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la ya'izzu man adayt wa la yadhillu man walayt tabarakta rabbana wa ta'alayt. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دنا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا مبتلا إلا عافيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وأعنتنا عليها برحمتك ومنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ول على المسلمين خيارهم وقهم شر شرارهم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالكفرة الملحدين. اللهم عليك بالكفرة الملحدين والمنافقين والشيوعيين والعلمانيين وجميع أعداء الدين. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فو استو تراسوا واعتدلوا moƴƴine saffuji ɗin ha yaasi ton. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله. اللهم صل على سيدنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله مخلصين له الدين اللهم لا مانع لما نعم إيه وأنا سأل عندنا نوم في درس ودين كذلك telepon tadi. نعم عليه الصلاة والسلام نعم نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه arabe do landi be maki haray woɓɓe no e ɗi étage ji wonɗi yeeso juulirne ga ɗe dalje dow ton woɓɓe no juulde ton ɓay haray micro ji ɗin no nano ton haray yarli juuldugol e maɓɓe e almami on ɗo haray hino selli wongol yeeso almami juula tawa on tigi suɓani ɗum hoore mum no woodi ɓaawo almami on ka wone juule ma ɗum becce almami on no woodi ka wone juule so wonti woni yeeso haray julde makko nde sellata o bonni julde makko nde nde wonno laɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ko maki innama juila al imamu li yutamma bihi ko almami waɗna ko yo ñentine ñentingol mo ngol no jeeya muɗum iwtirgol ɓaawa makko nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ko julni kon fof goɗɗo wontali yeeso makko juuli kono si tawi wiyen ɗi étage ji ɓaawo ga foppo heewi wonɗi becce ɗin foppo heewi hande kadi lutti imma juula e ɗi wonɗi yeeso ga maron ka juulude hara ɗin ɗon boneji ɗi si ardi ko honno ƴettete haray ko wontugol yeeso ngon ɓayi feere ala allah yi ko fattagullaha mastata'atum hule allah foddetaga laalamaki la yukallifu allah wi ka deftere makko la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha allah fawa neɗɗo on sina ɓeri ko mari feere ɗaɗo maki ida amartukum bi amri fatu minhu mastata'tum wa ida anatukum fantahu haray ɓaawo feere ala kono noon wota ɓe sincu toon juulugol toon ka saffuji toon taho ɓe andali ɓaawo ga taho heewali yo ɓe ar ɓaawo ga taho si ɓe ari noon ɗaɓɓama on tigi jindi ha ronki ronko heɓude hay nokku tawi ala hay nokku sina yeeso e yo li anna ma ubiha li darura la yubahu bi gayriha ko tawata ko fi obligatoire newnante si obligatoire on ala hara newnatake wa billahi tawfiq landde seɗɗa e arnal ngal o babet no waddiɗa ɗo ni on tigimo juulude est ce que si hewti ka juulugol ma ka suddugol haray ko babet o suddi lakkinal makko ngal ga haray ellala ɗum ɗo ɗum question o question ɗimmo tawi goɗɗo mo naafude o naafi darde ɗiɗi o immani ke tammere o andi ko tammere o woni ene haray ko yo o yilto o jooɗo o gayno sudda bada ka haray wi o tinnin ɗon nayi no sella
so tawi mi sella ka nayi haray konko jooɗaade ka ko tawi ka ɗiɗi woni dabnata yagoɗo haray kono ñaawore muɗum ɓeeɗo lanndi en taw landal arnal ngal wona o bafet wona ɗe waɗere ni si tawi neɗɗo no juulude no waɗi kum ka yeeso mum ka kinal e ka hunnduko so ari sujjugol no sella ka o sujja kinal makko ngal hara no suuɗi e makkum o sujjita e hoore makkum kako yo ittu kinal ngal tigi sujja ka leydi ma ka tapiji no sella sujjutugol e hoore makkum ella ala e muɗum ɗon ɗo na hay hunde nde wonno alhaali on ko ni wayi ko woni no karama koɓɓen no añi wiyete ko attalathum woni tewagol pas suuma hunnduko mum kon suuma kinal ngal ma suuma tiinde nden ni nalani tu fi ɓurnagol tiinde mum nde memugol leydi ndi ma kina mum ngal memugol leydi ndi siko ɗum ɗo no aña waɗi aray woni townintinare aslan sujudu ko ya yankina no Allah ko ya hollu jasere yeeso Allah subhanahu wa taala kono siko ɗum ɗo ko waɗana ko fi nawnare e nde wonno si on tigi itti kon o sujji ɗon o foofi ɗon ɗon e ɗon woni goɗɗo aroyi kañum kadi memi ɗon waɗi ka hunnduko mum ma tuggiɗo hunnduko mum kon tigi kañum kadi foofi si tawi o arano wonde no nawnare nde nde nangga on tigi aray ka rentagol ngol ella ala waɗugol koye kadi hara no moƴƴi ha ronki yo anndu wona intérêt woɓɓe goo ko intérêt meɗen enen tigi e landal ɗimmal ngal ɓe landi si tawi goɗɗo no naafude ko dar ɗiɗi o salmina ɗiɗi o salmina ko ɗum o annino o yeggiti noon o immani tammere o immoy ka tammere o anditogol tawi o lanni fewde darde haray ko ɓuri moƴƴude ko yo yiltito ɗon o jooɗo o tawi o salmina kamo ay continde o waɗa nayi kisa joni noon so waɗi nayi en andi ko tawiya goto o tawi ɗum kadi hara ella no woodi e ko ɓuri moƴƴude ɓay o yejjutu so o anditi ka tammere yo yiltito o jooɗo o tawi o salmina o sujja ɗon sujjudeji ɗiɗi ka o jooɗi ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude so continue no dagi nde wonno no dagi waɗugol naafugol darɗe nayi jokkidiraɗe fi kala ko ɓuri moƴƴude kon ko ɗiɗi salmina kono mo jokkidiri nayi o jooɗoyke ka naya ɓere hino sella si tawi kanko witri no sella ɗum ɗon kanko sunna wuri jokkidira nayi jooɗoɗa ka naya ɓere sa fala salmina noon immoɗa adda wotere jowa ɓere nden ɗon woni witri no sella jokkidira nayi joɗɗa tayoɗa hara salminali immoɗa adda jowa ɓere nden joɗɗa tayoɗa salmina hara hino sella o billahi tawfiq marji ɓigue imam ɗiɗi imam ɗon heeɓi tawi ɗiɗi imam heeɓi darde ɗiɗi joni noon hara ɗen ɗon ko wonduɓe simore fatiha e simore ɗiɗi jenen fof no wonde fatiha simore arande te woni sakkitoje kono ɗo timinir ɗen additide muɗum famiki ɓeeɗo landi joni ara tawa almami juuli ɗiɗi arane ɗen joni wiyen ko ka futoroma ka gueƴe ɗe andi ɗiɗi arane ɗen ka futoroma ka gueƴe ko wattede fatiha simore jande nden feññine a taw ɓen ɗon feƴƴi tawɗaɓe ka tammere inne joni ko futuro tawɗaɓe ka tammere juulɗo nden tammere ɗon ɓe salmini ko wotere heɓuɗa ko honno juulitaɗen darde luttuɗe ɗen kono imam maliki mo jogui ɗo riwayaji tati mo tawti jumhur wonde nden tammere ɗon nde tawɗaɓe waɗu ko nden woni go'aɓere ma aranere nden noon ɓe salmini waɗu ka haqqille ma hiɗa juulde futuro antu a heeɓi darde aranere nden nde waɗɗa fatiha simore feññinɗa dar joni a immanade ɗimmere ma ka futuro nden ɗon ko feññintede waɗe fatiha simore sa waɗi ruku a ɓanti ka sujji ɗiɗi ko ya jooɗo tayyoɗa ɓay ko ɗimmere maɗa immoɗa adda ko tammere futuro on ko fatiha tun suuɗa ɗum jumhure ko ɗum ɗo yaari e riwaya wonɗo ka sahihayni wama fatakum fa atimmu ko tawɗon almami juuli kon e ɓaawo moɗon timmine mani konte ɗon mahoɗon ɗon timminon mahagol ɗon ɗum ɗo ɓuri selde ɓuri welde fii kala wo ka tawɗa almami ko juulɗo almami ko waɗi ko ɗum woni fuɗɗode julde ma ne neɗɗo na ka sakkitode fuɗɗode ta ko ka aranere si o salmini waɗu ko an tum wonno e juulude a heeɓi ɓeru ko heɓuɗa almami ɗon kon tokkoɗa ɗon metta fiin
imam malik ne jogi ko wiyete kon alqadaul mutlaq yoɓugol fes joni a taw almami juuli ɗiɗi ɗen ɗiɗi ko fate simore feññina ɗum jokkidiraɗe kadi ko ɗen ñawliɗamo so almami salmini immo waɗa fate simore feññina sujja ɗiɗi tayyo dey hawtuɗa kadi waɗa kadi fate simore feññina joɗa noon tayyoɗa salmina a ñawlike 1000 francs a yoɓiti 1000 francs on ko riwaya goo kono on ɗon ƴettaka fayda mazhabu on ko honno woni e muɗum mazhabu imam malik ko ya yoɓu konnguɗi ɗin kono ko ya maho e golle ɗen alqada'u fi l aqwali walbina'u fi l afal joni ɗen ɗiɗi ɗe addata ɗe fof a janggay fatiha e simore feññina kono a jotto hakkude majje ko ɗum sendi hakkude ngol konngol ɗa e ngol konngol ɗo kono konngol arnogol ko ngol ɓuuri moƴƴude ko ngol ɓuuri sellude ɗin noon ɗi waɗɗa o haray julde nden ka yonugol yoni o lante ko noon premier qualité ko noon deuxiéme qualité wabillahi tawfiq fana on ɓattike koy nam bisimilla ko fi musidɓe meɗen wonno e haɗo Europe feƴƴinoya toon joni noon ƴetta ɗo tan artirgo fure on ɓe tawa ko ma fure on artire joni noon sonna maɓɓen ko heyna ko hondema fuɗɗoto ko biyama kam feƴƴini ɗon ka ko siƴi artirama surrama ɓeygu maɓɓe ka ko honno alhaali on ɗum woni famike ɓeeɗo ko landi wano musidɓe men feƴƴinirta e jananiri ni wano Europe ma Amérique tawa ɓe acci ga sonnaɓe ma heɓe wondi toon e sonnaɓe joni noon wonde neɓay si fure on artire no wawi wonde lewru hara fure on artiraka noon fure on artire wattine joni sonnaɓeɓen ko fewdo honde ɓe fuɗɗoto heynade ko ɓorde ka ɓe maayi ɗon ka modi maɓɓe maayi ɗon ka ko ɓorde ka modi maɓɓe surra ɗon ko ka modi maɓɓe maayi ɗon ko ɗon délai on fuɗɗoto ñande o maayi nde ndeñande ko nden compteur on fuɗɗo markude nden ñande woni goho si fure on woni ɗon lebbi 5 surraka no wawi wonde fure no neɓa ha tawa complication no woodi tawa no woodi tanƴinaɓe ko kañum warimo ɓe inna hara ɓe wadde investigation ɓe ɗaɓɓutude donc no wawi wonde ko neeɓi ma e taw o ronke andude o sikke na kanko sikke o mayali andoyagol o maayi ma fure on hettagol tawa feƴƴi lebbi 5 ɗo aray keygu ƴawino ko ɗum si moodi on tigi maayi o andali o andoygol ko fewdo na fewdo ka o andi ɗon wiyete joni wiye o maayi woni lebbi 2 si humpita en he a waɗay kumbato hum wiyano ko no yooli hakkude e Libi e Europe to jakka hari kaari no toon num kono ta woni lebbi 2 noon si ɓeygu nden andi na ɗon fuɗɗete keygu konteta o heeɓi lebbi 2 mo heyni si woni lebbi 5 timmuɗi si o andi lanni Allah hawrani sawaba nam tawi ko woni toon tani koyno maɓɓe tawi ko wawi jawgol wono akal ko tema ɓuri wallaɓe naati kala lewru maɓɓe ɓeeɗo ko landi sonnajo si yi lewru muɗum ƴiƴam fiilayeru hara mo wonde ƴiƴan ɗan fen ɗon o juulata sino sella ka o jangga alqur'ana wano ayatal kursi qul huwallahu falaq e nas no sella ka o jangga qur'ana on fof ka o fuɗɗi ha ka o hatti ko yeddodira ko so o mema kamil o Cheikh Albani e woɓɓe goo ɓe wi no sella ka o mema kamil on tigi jumhur en yaari wonde o woye nawa memo kamil on memugol kamil on ko sellanta ko salligiɗo ma ɗum taamiɗo si tawi salligagol ngol o wawata ko ɗum ɗon ɓuuri sellude kono amma janngol ngol na ella no dagi landal angal Allah subhanahu wa ta'ala wiide wa in aratum istibdala zawjin makana zawjin yalli o aya ɗon holla neɗɗo maɗo wano sonnaɓe tawi o yi sonnajo goo mo baɗa accude goo goɗɗo jettugo oɗo ko aya ɗo mo min suusta janngol ka galleji wa in aratum istibdala zawjin makana zawjin wa atatum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an so on faalama lontidirgol sonnaɓe ɓen accutugol sonnajo goo fi ƴettugol oya sonnajo tawile o mo wonɗon e accutude yo on okkornomo piiji Allah wi taw ƴettu hay fus e majji dey oɗo aya no tindini wonde si tawi joni e jogii sonnaɓe wano nayo ni e misal awa
ayi o ino sonnajo tawi ono walanima o taw si o wona e ɓeygu an taw sino sella on to yiltito e sennaɓe ngo daara ha mo tawi ko oɗo ɓurtamo mettude o ma ɓuuri kanude ma ɓuuri dugloyagal o accita on ɗon fi jombugol oya yaldi ko ɗum aya on tindinta aya on ko ɗum tindini ko wonde no dagi kono yiɗaka rerɗinaka fes ko waɗi ko angal jikke kono no wawi tawa joni on tigi e sonna mo jogui sonnajo miyen ko sonnajo goto kanko ko mari capacité ko sonnajo goto pet mo o wondi on fayda on no naadi mo yiite jahannama no ukkata no wifa son jodi e makko yennayyi waɗa e ɗum ɗo ko tettoɗan ko honno waɗi an hay waɗna hoorema keramara juuɗe kera ko joni no woya sonnajo goɗɗo goo on no hunji qur'ana on no buumi on no tiggi on no waɗi ɗum ɗo no wattini kono ko goto mi mari feere mum est ce que no sella ka o accita oɗa fi yo ƴettu oɗa taban ɗum ɗo wigol ko accitugo sonnajo ko fi ƴettugo sonnajo wona men ƴettuɓe nayo ɓen tunde awa fino famora kadi ani ƴettuɗo goto kadi ma ɗiɗo kono ko beru ɓenɗo ngo mari feere joni noon o falama goɗɗo goo e hoore wawata wattugol ɗon capacité makko newna yimɓe ɓuyɗo no wadde ellaji tawa moyen maɓɓe on ko beru debbo goto pet ko beru chambre gotu ngo mari irande coƴƴa fayde hay kanko e ɓeygu makko on ɗon goto karam woni heɓorde oya o ƴettoya kadi debbo goɗɗo goo watta hoore ɗon ɓay metta heɓude o ƴetta rewɓe ɗo waɗa e chambre goto walla ene docteur no sella ka on tigui ɗum anno yiida e sonnaɓe makko ya joni ara oyanoɗani on ɗumantinni yaahi beru goto marɗa ƴettu beru goto ha ñande Allah yanñamma o idan ɗo yo waɗi istibdal ko woni si a wattiti wona ya ƴettutu hay hunde e ko okkunɗa o yakkon wiya ko ɗon joni ƴettata ko fuɗɗora fi oɗa akkude mum o yaada e muɗum ye taw o faɗe kadi beru ko okkornoɗama ko joni noon si tawi ko nayi on tigui mari o yi goɗɗo goo mo faala noon akkitude oɗa o ƴetta oɗa so akkiti goɗɗo e ɓeeɗa siko akkitande arnere ma ɗimmere wona yo ƴettu oyade ha edda oɗa on timma mo wawino wiide patienté wone ka liste d'attente wait habbe seeɗa neɓata lanni luttiɗo lewru woturu o yi laawi lutti gokutunni kono ko tuma edda oɗa on timmi fes so humana oɗa ko so humani oɗa o edda oɗa timmali ara o ƴetti jowo joni noon siko yette sojo hawjuɗo yo akkitumo tati ɗon haray lanni so akkitimo tati ɗon haray himo wawi jombude oɗa hara oɗa no eddini kono Allah walle mo noon ɓe ronka si ɓe haɓoyi ɗon o inni nane mi sikkirno o yayi tawi noon oɗa joni o akkitinimo tati joni oɗa artata oɗa kadi yayi hara e ɓitana almim ka dagagol no dagi wa billahi tawfiq wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin awa barakallahu fik awa ne e waɗa o naɓay ka ɗuma ka fatanoy taho awa jazakumullahu khairan nani on torado joni ndaar ko kunno yaltira ɗum
ko goto jogiɗa ɗon moɗum ha hettoɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullahi musidɓe julɓe nene gotoɓe haray ko enen fottunoɗo ɗe docteur Madouri Bari haray kadi e hooreɓe darsu maɓɓe on ɗo ɗe ɓe waɗani en ɗo yewtere labande ɓe ɓanginani en ɓayi alhaali ɗin joni piiji ɗin limitama saabu programme ji ɗi tawata ko yowodirɗum e pi santé o haray ɓe darni darsuji ɗin anatandan ha si inchallahu si en heɓoyi fursa kadi no ƴettitiren programme on fuɗɗitoɗen inchallah ɗum kadi noon ko darsuji jemmaji ɗin haray ko ɗum min marno ko min ɓanginana on ɗo ɗe haray kala kadi mo nde yewtere ɗo hewti haray meɗen torimo yo sakitan en ɗum ɗo e médiaji ɗin jamma o wawa famude hota woɓɓe déplace o yahoygol ka sabaneɓe ɓen toɗe fi darso on hara darso on laataki. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.